Dobar dan, dragi ljudi. Kao što sam rekla, u Baranji smo. I kad smo već u Baranji, naravno da ćemo posjetiti tetu Martu. Teta Marta je, evo ovdje, hoćeš ih pozdraviti? Dobar dan. Danas smo se odlučile s teta Martom da ćemo napraviti mahune na način kako ona to radi. Pošto je sezona mahuna već prošla, teta Marta ima u frižideru se pripremila za zimu, tako da imamo zamrznute mahune, ali isto tako dobre, jel da? Da. Isto ćemo tako. Reci nam, teta Marta, šta trebamo za dobre mahune? Šta ti stavljaš? Treba luk, peršin, mrkva, bijeli luk i svježa paprika. Da. Kako ti to radiš? Aj nam ukratko samo malo reci pa ćemo onda početi. Popržim luk, mrkvu i peršin i kažem papriku svježu i onda stave se mahune i začini. Voda, začini. Staviš crvenu papriku mljevenu? To na kraju. Na kraju crvenu mljevenu papriku. Kad se napravi zaprška onda ide crvena paprika sitna. I to je to. Da, i soli se. Neko jede sa kisele, sa octom, na kraju, a neko sa vrhnje. Da, kako kome paše, jel? A uz to ćemo još napraviti šta smo rekli? Fašire. Uz to ćemo napraviti fašire. Biće to odlično. Pa ajde da krenemo. Hoćemo početi sjeckati. Šta ćemo prvo? Prvo luk. Dobro, evo. Ja to odmah u posudu. Aha, u posudu, evo to da Marta na svoj domaći način radi, vidiš kako se to nekad... Ja ne znam na toj Pa hvala Bogu, evo. Ti radi kako radiš. Tako je najbolje, jel da? A krumpir stavljaš unutra ili ne? Da. Ja to kasnije već kad se mahune. U bistvu krumpir nekako zgusti jelo, jel da? Onako više je gusto. Dobro. I koliko to kuhamo, recimo, približno? Pa sad kad su ovako smrznite, ne treba dugo. Jedino je to dok se mrkva i peršin. Izdinsta, jel? Da. Znači prvo ćemo luk i peršun i mrkvicu izdinstat, a bijeli luk odmah stavljaš ili ne? Pa kad postavim sve odmah i... Sve odmah i to se prvo izdinsta pa onda zaliješ vodom i se kuha. A za to vrijeme dok se budu mahune kuhale mi ćemo napraviti fašire. Pa ćemo uz to služiti, jel? Stavimo ulje. I ide na štednjak. Znači sve je fino narezano. Sad ćemo samo izdinstati i onda zaliti vodom. I to je to. Da. Mahune i zalijemo vodom. Kad provriju ili tako onda bijeli luk stavimo i krumpir se nareže na kockice i eto na kraju zaprška i to je to. A u međuvremenu ćemo napraviti faširanca, jel da? Dobro. Ajde da nam to ne zgori. Čekaj. I sad kad se to izdinstalo, dodat ćemo mahune. Da. Hoćeš da ti pomognem? Da, ja ću ti držati to. Ti vidi, je li dosta ili da još malo stavim? Pa još malo. Dobro je. Mora doći vode i još da dođe krumpir. Da. A dobro. Koliko vode? Tako da prelije. Da prelije sve ovako. Eto još jedan. I kad smo to prelili, onda ćemo sad odmah staviti bijeli luk ili poslije? Dok malo provrije. Dok provrije. Jel dosta ili još malo? Još malo daj vode, nešto puno smo mahuna stavili. Pa dobro je. Poješće se. Pa hoće. Evo ga. Tako. To sada solimo malo, jel da? Da. Posoliš.
Čekaj samo gdje smo ostavili kašikicu. Dobro. Koliko ovo će biti? Dobro je. Ovako. Pa ćemo onda dodati ako bude trebalo, da? Ok. Sad smo to stavili, znači to se sad kuha jedno vrijeme? Pa kuha se dok već kad se skuhaju mahune i krumpir, onda je eto gotovo. Znači sad idemo oguliti krumpir, narezati ga na kockice i dodati i onda se to sve skupa kuha. Pa ne, čekaj malo da još kuha. Aha, da se još skuha. Da. Aha, dobro. Ne može odmah staviti. Super. Stavila sam krumpir, još sam malo zavila vode i sad kad se krumpir skuha, mahune su gotove, napravim zapršku i to je to. Stavili smo za faširance, smo stavili meso, crveni luk, malo bijeloga luka, 2 jaja sam rekla i moramo još staviti prezle. I to se zamiješa i ispeče. I ispečemo na masti. Ajmo početi. Evo sad smo počeli fašire da radimo. I tako. Hajde. Znači da pomognem. Znači radit ćemo ja to ovako malo svako po svoje, jel? Ja volim to ovako malo, znaš, malo se igrat. Evo tu će više biti. Zašto ide dobro faširi uz mahune? Pa obično se stavi neko meso, jel da? Kako šta ko voli. Ovo mahune možeš staviti i pečeno, jel? Možeš i unutra narezat, ali mi volimo baš faširance. A mi volimo tako da budu mahune dijetalne, jer imamo i vegetarijance, tako da oni mogu mahune jesti, a mi ćemo meso. Sa mesom. Šta inače možeš staviti slaninu uz mahune, zašto? Di? Mahune. Možeš staviti bilo koje meso. Može, bilo koje. Može biti i suho, a može biti i svježe meso, jel tako? Onda ga narežeš fino i oblikuješ i to ti ga. Hoćeš ti početi, ja ću završiti, a ti počni, ja ću ti staviti ovdje, a ti počni davati u tavicu, jer se ulje već ogrijava. I sad, kad su mahune već pri kraju, teta Marta radi zapršku. To je na taj stari način, kad su još brašno upotrebljavali da se zgusti jelo, jel? Ispršit ćemo lijepo zapršku. Faširi su već gotovi, vidiš tu su već napravljeni. I samo čekaju da se još naprave mahune i onda ćemo to lijepo poslužiti. A poslužit ćemo na 2 načina, jel da? U jedan ćemo staviti kiselo vrhnje, a u drugi ćemo staviti ocet. Jel tako? Da vide kako to izgleda i jedna i druga strana. Kako volim? Pa da, ali može jedna i druga strana, jel tako? Tako je. Šta još trebamo za zapršku? Sad ćemo to ispržiti. Ovo je paprika i... Znači prvo brašno ispržimo da onako dobije zlatnu boju, jel? Onako. Malo sa vodom, znaš, napravimo onako i onda... Aha, i onda staviš. I onda staviš. Kao nekakav umak, jel? Pa da. Da, dobro. Mahune se fino još, gotove su u bistvu. Gotove su. Samo se zaprška još napravi i to je to. Fino, baš će lijepo izgledati. Sad ćemo ugasiti. To je gotovo. Mestim papriku, ne volim kad mi bude paprika da gori, znaš.
Čekaj još malo. Ja sam malo svedite. Evo, da dodam malo vode. Da. Gusto. Gusto. Evo, to se može riješiti. Znači, dodati još malo vode. Zaliječimo sodom. Evo, pomiješamo. Sad još malo prokuhamo, jel? Da. To mora se zaprašiti. Dobrije i gotovo. I onda ćemo lijepo poslužiti i vidjet ćete kako to izgleda. Znači sa vrhnjem i sa octom. Evo, mahune su gotove. Ja ću ih dati samo za probu malo. Onda ćemo znati točno šta je gdje i kako. Znači, dvije varijante. U jednoj varijanti je vrhnje, a u jednoj varijanti će biti ocet. Evo, možda ti, Mitja, voliš vrhnje, tebi ćemo dati da probaš s vrhnjem. Znači tako, ću si promešati. I ovdje ćemo malo, kaži Martice koliko je dosta? Malo, ne mora. Ovako? Dosta? Da, dosta. Dobro. Hvala. Ajde, Marta, prvo ti. Evo, Marta. Ajde, Marta, da ćeš reći. Da će biti dobro? Je će dobro biti? Biće dobro. Ajde, probamo. Da neće reći ljudi da je loš. Malo kiselo će biti. Martica će kruha uzeti. Martica uvijek dobro kuha, tako da će to biti sada super. Jesu vam uspjeli? Vruće. Vruće. Je? Evo, fino. Odlično. A probaj fašir. Da li je fašir bio dobar? Da li smo ga dobro napravili i hoće li ti biti ok? Pa dobar tek.